Masuk, kita masuk. Ketemu siapa kah di sini? Oh, yang tadi ya. Minion. Tuh udah ada nge-lag guys. Gara-gara ambil ngecas kah? Hanya ditampol. Monolith. Oh, itu monolith. Believe it will give a mission such as time as this. Waduh. Farewell. Kita suruhan dia. Oh iya, kita suruhan badak. Siluman badak, cok. Iya elah. Lawan lah, we gotta fight, bro. Gak usah sep-sep guys. Apapun yang terjadi hadapi lah pokoknya lah. Gak usah sep-sep lah. Apa nih guys? Oh, burst. Oh, bisa nyekill nih kita guys. Coba skill dia ya. Burstnya apa guys? Holy attack against a column. Oh, lurus ya? Oke, boleh. Sikat. Ring. Wajib tembakan, cok. Kill. Tembakan begitu, bos. Oh iya, sakit, bro. Ngebus dulu gak sih, guys? Apa nggak usah lah ya. Aduh, 50 doang lagi. Miss, bagus. Killnya ntar aja ya. Feeling gue dia nggak sampai ini sih, nggak sampai 100an nyerangnya. Nah, ini baru nge-heal. Ini baru nge-heal, bro. Gak bisa ini heal, harus heal dulu. Ntar lu mati. Rek, pantai dia. Kukira susah. Naik level 4 guys. Rock Beast Cell buat apa tuh? You get her back. Cecilia, Rafael. Nah, ini dulu nggak sih? Ragnarok, bro. Gedein dia dulu lah ya. Bentar, cek dulu inian guys. Tuh kan ada sesuatu. Kita naik nih. Nah, ini ada tangga. Nggak ada musuh kan? Poison ring. Pakai ke siapa ya guys? Bisa tahu nih deh equip. Ke dia deh. Jatuhnya tadi aksesoris gak sih? Oke. Bener gak kena poison enggak sih? Kalau di RPG lain sih begitu ya. Bentar. Aduh. A character can be affected by a maximum. Wah, anjay, bisa 12. Kena 12 ya.
Stability parameter, action turn quicker, power, force art, lower physical. Oh, only enemies. And consider noble tech to take issue poison, sleep, darkness, still. Yeah, heal target in. Oke. Gua tuh takut ya. Tadi kan gua dapat poison ring nih. Gue takut sama dia nih. Gue takutnya poison gitu loh dia. Wih sakit cok. Wih that's hard katanya juga. Bantai siapa guys? Bantai dia kah? Oh, nggak bisa nih. Cuma bisa di depan. Overkill cok. Wih level 5 coy. Fairy Wing, Bad Wing itu buat apa ya guys? I'm done. What do you mean? Maiden of the Step. With the step, yeah, holy step. Oops, sorry, let's get going. Ntar, tadi gue dapet apa guys? Item dulu deh kita lihat. R1 kah? Oh iya. Aduh, udah equip. Cuma satu. Oh alah. Oh bisa dijadiin Corvette apa nih guys? Oh jadi 10 FP bisa nih guys. Tapi gue belum tahu kegunaannya apa ya. Bentar aja dah. BTW FP gue ada nih. Bukan gak cinta nih. Naikin siapa guys? Waduh dia masih level segini guys. Naikin dulu kali ya. 100 lagi. Bentar. Oh berarti kita ke atas dulu terus ke situ ada oke. Tuh ada musuh. Sini musuhnya kelihatan enak. Kita bisa ini gak sih? Bisa ngendep-ngendep gak sih guys? Ini katanya kamera bisa guys. Oh iya bisa, bagus. Bantai aja lah ya. Ngelek. Oh preventif. Nah ini gue mau bantai dia dulu dah. Gue kepo dah main ini Order Pledge. Aduh gak kena cok. Tapi lu semangat sih. Ini gak mati, nyerang dong. No problem. No problem. Kok nge-lag ya? Apa gara-gara ini? Nafak masih bisa dinaikin gak deh? Oh bisa guys. Udah rata nih. Bentar. Ini ke Loh, kok gue bisa ke kanan? Bantai ya? Bantai dulu lah ya. Sini dulu. Wow. Rese nih orang. Bisa kesini guys. Aduh. Ini diapain tuh guys? Aduh, pakai Gemini tuh harusnya ya guys. Gak mati lagi cok.
Aduh, bisa ngincer dia lagi. Weh, mati dong gua. No problem. Anjing, gak ada level lagi, Cok. Cepet ya, guys. Wah, udah bisa nih. Ini buat apa sih, guys? Tadi dulu dah. It use time and RP will be reduced. Boleh kali ya? Anjing 200, Cok. Bentar, ini kesini kemana, guys? Oh bener, kesini, Cok. Gini mapnya. Nah, ginilah. Kalau nge-lag dikit nggak apa-apa lah ya. Berat nih. Loh, kok ada dia, guys? Sini maju. Aduh. Wah, ini heal dulu sih. Nah, ini pakai ini nih. Burst. Dulu dah. Try this on for size. Wih, jurusnya gimana? Anjir, overkill, Cok. Diapain tuh? Kena poison ya? Kenapa tuh, guys? Hilang gak sih? Kalau ini ya? I feel different. Devil Grace, Broken Idol. Oh, di sini ada ini nih. Oh, firing gue kasih ke ini aja lah ya. Siapa? Rafael. BTW di sini duitnya dari mana ya, guys? Bener kan gue kesini ya? Oh, ntar balik lagi, coy. Bisa respawn lagi nggak ya? Buat ngumpulin ini, coy. Ngumpulin apa? RP? FP bukan RP. Friend point ya. Gue dedet. Oh, bisa kabur ya? Sini lah, maju lah. Aduh, di belakang lagi, Cok. Nih, gue harus bantai yang ini dulu nih. Bahaya. Darah gue udah darah gue udah ini ya 200-an. Oh, hilang ya poisonnya, baru sadar gue. Broken Idol. Ntar dulu, guys. Efek gue udah banyak, guys. Ragnarok anak nafak, coy. Bandage orb apa tuh? Abusing healing force likely kills target. Oh, ini item. Ini di equip juga, guys, jatuhnya. Tadi ada di itu soalnya. Di mana nih? Weapon kah? Oh iya, Cok.
Terus kita balik lagi kan? Cing, muter-muter doang, cok. Nah, kita ke basement. Aduh. Pilek. Bisa dipercepat gak larinya? Kelihatan lagi, coy. Ayo dong, lari dong, dipercepat kali, bos. Sini kan berarti. Oh iya benar. Iya, ada peti, guys. Wah, kelihatan nih. Kayak BOF juga gue liat. Ada apa nih? Ntar, nih hijau-hijau apa nih, guys? Orang. Apa ini? Oh, cutscene. Apa yang lu lakuin di sini? Berbahaya di sini katanya. Cleric. Siapa lu katanya? Gua cleric temple katanya. Oke, sini to the dorm. Dorm tuh apa ya? Kan dormitory tuh kosan, guys. Don't you have evacuate? Now I'm studying watch to make sure demon don't get in. I have some expertise in dealing with spirit pack. Affecting monster right now. Israelda. Oh, kita nyari Israelda nih. Kayaknya nih. Black. Wow. Jangan yang tadi deh. We're actually axis. Let's go. Bisa gak sih kita kesini dulu? Ada peti tuh, gue liat. Oh, nggak bisa, kita emang suruh nyari dulu, guys. Kayaknya ya. Nih kamera gue liat ngeselin nih. Woi, monster. Bisa nggak kita ngendep-ngendep? So annoying. Kita bantai tengah dulu deh. Kayak lebih mencurigakan sih, guys. Aduh, nggak mati lagi, cok. Oh, lagi untungnya. Oke, kita bantai dia. Jangan sampai dia jarang. Oh, overkill gue. Smack, mati dong. Nope. FP cepet, coy. Majin Cloud. Majin tuh devil ya. Dapet titutnya. Iya nggak sih? Majin. Oh, nggak ada, guys. Oh, masuk ke sini. Naikin siapa ya, guys? Naikin dia dulu deh. Iya nggak sih, naikin dia dulu. Terlalu OP ntar dia. Cloth bandana. Itu kayaknya bandana tuh pala deh. Item pala. Aduh, gua taruh mana ya, guys? Gua taruh dia kah? Taruh dia aja ya biar kuat, guys. Wah, nggak bisa dipakai. Ah, bisa L1 di sini nggak ada L1, cowok. Tata. Di situ ada. Kita ke basement 2F kan. Sini ada musuh nih. Sini juga. Cleric. Gak bisa, kita kesini dulu, guys. Ada 2 peti.
Sini dulu deh, sekalian grinding guys. What the fuck man? Bantai dia dulu deh, mati nggak ya? Sekali-sekali nyobain ini ogre. Mati lo berdua. Mati, bagus. Chalk one up for the good guys. Aduh, nggak naik dikit lagi ya. Dapat 124. Naikin siapa dulu nih guys? Kayak gue butuh naikin si ini deh. Dia dulu deh, kesian anjing, nggak naik-naik. Sini ada musuh lagi guys. Nah, kita ke situ tuh. Aduh, bantai nggak sih guys? Mati nggak sih? Granite drive. Wow, berbahaya teman-teman. Ini kudu di heal sih. Aduh, ntar di heal. Gak apa-apa lah ya. Heal aja. Thanks for the help. Smack aja deh. 4 jurus guys, jurus lah ya. Burst. Let's go. Try this on for size. Tekan ini, jurus skip airbender aja. Chalk one up for the good Petisan Eng. guys. Whoa, what a rush. Naik level coy. Ntar kita putar dulu guys. Ada monster di sini. Sini lu maju. Aduh, third eye duluan lagi, cok. Wait, no bro. Smack bisa kesini nggak? Aduh, nggak bisa lagi. Aduh, selip coy. Chalk one up for the good guys. Naik level gak sih nih si Cecilia harusnya? Bagus. I feel different. Fairy Wing. Oke, apalagi guys, kita udah punya Ragnar. Ini naikin kali ya. Nah, cukup. Ganti-gantian guys. Aqua. Aqua tuh equip ya berarti ya. Gua kasih ke dia aja deh Aqua. Weapon gak sih masuknya guys? A cool orb can be hit one pull with a moderate water attack. Loh. Ayo, gas. Di sini ada musuh lagi kan? Kena lagi. Bantai sini dulu dah. Ya nggak nyerang dong dia, kasian banget. Awak lagi kocak. Kita lihat dulu efek kita pas nafas guys. 200 ya. Wih, bisa naik nih.
Rata ya berarti. Life orb. Ntar dulu. Bukan ini bro. Equip. Ini oh kalau mati ya. Ini kan ada heal-healan. Jadi kalau dia mati bahaya guys. Jadi kita harus equipnya ke sini kayaknya. Oke, mantap. Kita cek map dulu, bersih kan daerah yang ini. Nah, ini masalahnya kita ke 1F apakah ini, guys? Kayaknya sih ke yang ini ya. Kita cek dulu kali ke atas ya, jangan yang ke sini, guys. Cek dulu kali yang ke sini ya. Palpina Temple. Kita dulu cek dulu. Sini depan ada musuh. Kita ke hal ya. Tapi ada ini dulu guys. Itu katakom. Loh. Mau ke katakom kah guys? Sinilah ribut lah. So annoying. Aduh dia nyerang duluan lagi. Kita kencengan dia guys. Leprazor. Wow, bahaya nih. Aduh, nggak bisa nyerang yang belakang lagi guys. Push overkill. Chalk one up for the good guys. Bisa begini aja nggak? Preventif ya? Nggak gini deh. Serang belakang. Gue dong. Lu pakai Ogre Blade aja nih. Aduh ini bahaya nih sport kayak gini. Kena poison gua. Ragnafek. Oh banyak guys. Gue pengen naikin ini dulu sih. Ntar mapnya guys, mapnya. Oke bener kesini dulu. Weh, gila lu. Weh, oke kalau mau nyerang. Sini lu maju. Emang lu pikir buat aduh ntar habis lagi sih ya. Naik level gak sih? Pede lah ya Ogre Blade. Let's go. Kasihan kena mulu. Aduh. Ada ituan padahal guys. Ada jurus. Nggak naik ya. Bentar kalau ke katakom kemana ya guys? Alright, let's do this. Kenapa dia nyerang dia duluan? Bentar. Gue pakein burst aja deh. It's too late for apologies. Angelic beams.
Lagi dong. Chalk one up for the Naik good level dong. guys. Alright. Ah, bagus. Ke reset lagi RP gua. Lah. Oh, ini ya, guys. Bendek orb. Kasih kesini aja deh. Nah, cukup. Ada lagi? Apa kita mau ngetes ke Katakom? Katakom kali. Oh, nggak bisa. Kita ke main hall ya. Bener berarti tujuannya kita ke main hall. Cuman gua mau yang namanya ngambil peti dulu. Aduh, ada. Ayo ribet sini. Main sabar aja lah ya. Owie. Gila dikeroyok, cok. Wih, sakit loh. Nah, bagus serang dia. Chalk one up for the 266 good coy, guys. ngeri juga. I feel different. Ada tempat save guys. Wah, ini satu doang nih. Alright, a battle. Nggak mati ya? Mati sih. Chalk one up for the good guys. Wih, 400 HP gua. Duh, ini 300 ya. Naikin ini aja dulu deh. Masih 200 padahal. Sini ribut. Let's finish this quickly. Wah, songong loh. Wah, dikeroyok pak. Perkill bro. No problem. No problem. Batwing lumayan. Berarti kita naikin si ini aja. Nih guys. Bentar, ini mapnya kemana nih masalahnya? Sini. Red lapis, nggak ngerti gua. Red lapis buat apa guys? Stone is with elemental power. Oke, kepake ntar deh. Kita ke main hall, tapi gue save dulu kali ya, biar asoy. Wih, nggak kesini cok. Kayaknya di situ bos sih. Gue curiganya ya. Save bawah aja. Oke, aman. Let's go. Wah, lawan itu kah? Sadar ya, oke? Alright. So asik banget sih gue. Oke.
Ayo guys, kita lawan dia. I stop them even if it cost my life. It's alright, Sister Elda. We'll handle this. Kita yang bakal ngandel ini. Let's go. Come on, Cecilia. Bersama kita bisa. Gokil, udah mulai sombong nih Cecilia, gue liat-liat. I'll give it all I've got. Wah, dia nyerang gue, cok. Gue asik juga, guys. Release force lah. Sakit gak dia? Wih, 117. Aduh, ini area lagi ya. Kita Cecilia aja kali ya. Wah, dia lagi, guys. Oh, itu ada elemennya ya. Elemen gue cahaya gak sih, guys? Duh, gue belum ngerti ceritanya. Let's go, Angelic Beam. It's too late for apologies. Angelic It's too late to apology. Wih, langsung mati, gokil. piece of cake. Piece of cake, aja sama banget lu. Decoy down. We're gonna die, bro. Alright, we won. It's long time, Raphael. It's my holy vessel. You have my deepest gratitude. I'm just glad that you're safe, Sister Elda. I came here because Master told me to. My sister Luffy had a premonition. She felt like something bad was gonna happen to the great temple, so Master sent me here. I see. Then I must thank Lufina and Master Gardner also, and Cecilia. Many thanks to you as well. There's one more thing. The staff that you were using is indeed the holy staff, Raphael. I must confess my surprise that you turned out to be the maiden of the staff. Where did you get that staff? Wait a minute, you can be serious? Right, Sister El? I'm not whoever you think I am. And this staff, I have no idea what happened with that. Suddenly, I was just able to use it. You are truly the maiden of the staff. The way you fought, there is no doubt in my mind. Divine weapon, Ragnarok, can only be used by hexes like us. The simple fact that you are able to use the holy staff proves that you're the maiden of the staff. When I saw the sky filled with darkness, I thought the prophecy horror of judgment was upon us. But anjay, bisa manggil kapan aja dia. Sister, you're safe. Oh, pada selamat nih orang-orang ini. Wih, cakep juga nih orang. Patrol. Kayaknya mukanya sama lagi. Oh, enggak, dia cuma satu doang. Ini yang 3 di belakangnya itu loh. Ya ketahuan dah. Mampus. That's enough, please be quiet. Wah, jadi dilindungi kita. Si Cecilia dilindungi sama si Elda. Yes, Sister Elda, as you wish. Now, Cecilia, I have something to tell you, which is of the utmost importance. Raphael, please come with us as well. Let's go. Oh iya, dihancurin nih. Apa sih namanya? Minilit ya? Apa? What? How could this be? Monolith, minilit aja. The monolith destroyed. Wait, it's such. Ini kayak ini ya, kayak ini gak sih? Kayak Poneglyph kalau di One Piece. What? You don't know? Come on, Jesse, you are a cleric of this temple.
How can you not know? Dia nggak tahu tentang monolit anjing. Gak jelas banget Cecilia. Padahal dia cleric sini ya. Cecilia, what would you mother think of that greedy the poor? Gua berharap ada kisah cinta sih di sini. Okay. Hexes and monoliths go back to the creation of birds. Creation. A long time ago, Norphia, the goddess of creation, came down to birth, which was in a state of chaos. In her hand, Norphia is holding the holy vessel. It is a Ragnarok, overflowing with force, the source of all life. Norphia used the holy vessel's power to create the land, the sky, and all the living things that exist in Birch. Birch itu kayak bumi gitu kali ya. Later, kemudian dia membuat 15 divinities untuk melindungi creature itu makhluk hidup kali ya, makhluk hidup yang ada di Birch lah. Dan dia bestowed divine force upon them. Ini bahasanya agak sulit dimengerti juga nih buat gue nih. Whom we worship is one of them, using the power of the holy stone, Riapo. She is said to have saved the life of many, and so birth was watched by the divinities. Okay. One day, Delgaia, the god of destruction, dewa kehancuran ya, Delgaia datang ya. Delgaia memakai devastating power, kekuatan devastating itu apa ya, menghancurkan kali ya, untuk annihilate, melenyapkan semuanya. In his path, he could not be stopped, for he alone was more powerful than the combined power of the divinities. The divinities realizing that they could not defeat Delgaia, the monolith, to seal him. Oh, dia katanya kan monolith ini tuh dibikin buat nyegel ya, mensegel gitu. Ini dihancurin, jangan-jangan tuh cowok tadi itu yang hitam-hitam tadi dia mau membebaskan si Delgaia kan nggak dibunuh gitu ya, intinya disegel doang kayak Kaguya aja. Lu kan tidur si Delgaia deep sleep katanya, dia nggak bisa dibangunin kan. So as Delgaia the sealed one. Oh, sebutannya Delgaia the sealed one. The definitive repels, but their force live on. Awakening from near, the true power of the hexes will be realized. Yes, now that both your and Raphael's power have been awakened, that time must be near. Wow, does that mean I've become a god? Anjay. If someone like you become a god, I'd feel sorry for the ones pray. Katanya kalau si Cecilia jadi Tuhan gitu ya, god atau dewa, I'd feel sorry for the one praying. Gua minta maaf buat semua doanya, nggak mau berdoa dia lah intinya. Let's mean things too. Cecilia, I have not finished speaking yet. Wih, apa tuh? What's that? This is the fourth stone. It has been passed down through generation of your family. The Armaklit. It was a rainy day years ago. There was a ticket at Ravenna Castle. My mom, now take this stand in front of the monolith and raise it up. Hah?
Dengan kayak gitu ini bisa ini memulihkan si monolit ini. Iya gak sih? Enggak kok. Apa tuh? Oh, kita mengumpulkan energi kali ya dari monolit yang ada. Kayaknya nggak cuma satu nih guys. I don't get it. What's possible? I wish I knew if only last expression. Other monolit kan bener ada other monolit. Banyak kan? Similar one in Nerval, where I live. He needs to know what's going on. Oh, Gardner. Wah, dia nggak ini terlalu terbebani nih dengan statusnya yang sekarang. Iyalah, gas, maju terus lah. Lah, salah guys. Oke, kita dikasih. Ya, gitu katanya. The moment you became But why me? You're asking for the impossible. Ask the head cleric. With Raphael. Oh, kita ke Nerval. Maiden of this true remain. Wah, siapa nih? Ke makam. What things happen? I don't know. I'm going to be able to come back here again. Or even, oh dia takut mati kali ya. Dia ngomong gitu loh. I don't know if I'm going to be able to come back here again. Or even if I'm gonna be okay. Tuh. Takut mati coy. Oh Ralu, what do you mean? Whenever something bad happen, you always come here to get away from it all. I figure that would be the case again today. Oh, be quiet, let me visit the departed in peace. Even when you did service every day. Do you have something to say, or did you just come here to annoy me? Alright. Today, the day you're leaving, right? Elda and Raphael told us to meet them in the main hall. Oke, kita ditunggu di main hall. Wih, musiknya asik juga ya, sumpah. Aduh, ada ereking lagi. Ini di mana nih? Ada sesuatu gak di sini? Anjir, di kuburan mau diambil anjir. Mau ke main hall dulu guys? Ke main hall dulu kali ya. Wait, yours, prepare. But it's my room. So just take care of it now. It will be. Wih, ada nenek-nenek di sini guys. Kita kalau langsung ke main hall atau ke
Bental nih. Salah guys, kita kesini dulu. Dorm tuh di sini kan? Kita ke dorm dulu ya. Cek dulu, kayak ada peti-peti apa nih guys? Dorm tuh di sini kan kalau nggak salah. Bentar. Oh, buntu. Ini yang cakep nih. Mukanya sama coy sama yang tadi coy. Cracket ring. Ada lagi gak sih di sini? Udah ya guys. Oh, ada lagi tuh di situ. Kita kesini dulu gak sih, cleric room, cuman ntar dulu dah. Sini ada peti lagi guys. Loh. Tapi kok masih ditutup guys? Bukanya gimana ya? Wah, nge-lag. Yeah, I was sure to bring. Berantakan banget mejanya. Jimat. Ini pada Tumi dikasih ke dia ya? Oh, oke. Udah nggak ada apa-apa lagi kan guys? Let's go, kita ke. Suka ngebug gitu nih anjing. Kita ke main hall dulu. Aduh, sembuh dong, pilek yuk. Sini kan main hall tuh. Apal cok, gua cok. Kayak mau didikain lagi. Cecilia, and please send my regard to Master. Sampaikan salamku ke Master Gardner and Lufina. You can count on me. Also please take this. Dapat apa tuh guys? Swift Ray. Hah? Eternova apa guys? Buat siapa itu? Spiritual is currently equipped for weapon to make your selection. Oke, tar dulu guys. Equip dulu gak sih? Kan dikasih ke kita nih. Eternova. Some basic skill. For gue gak ngerti ya, sumpah. Nafek dulu kali ya. Gak bisa lagi. Gak ada lagi. Oke, berarti kita ke ini guys, ke